Današnja tema, da se otkloni svaka dilema, kako nama barsi mogu da pomognu u svakodnevnom životu, ali i na širem planu svega što nam se odigravalo i odigrava i što biramo za budućnost. Dakle, često možete vidjeti objave gde je naglašeno da barsi mogu da vas oslobode stresa, anksioznosti, čak i depresije, strahova. To su samo neke od ideja koje vam se daju kako barsi mogu da pomognu i šta za vas da urade kada barse primate, jel tako? To je tretman koji primamo od praktičara, Access Bars praktičara. Dakle, šta se zapravo dešava kada primamo barse? Otpuštaju se i oslobađaju elektromagnetni naboji koji su se stvorili u prošlosti, sadašnjosti, pa čak i u budućnosti, jer biramo određeni sklop ponašanja, tako, koji i za budućnost kreira naboj. Tako da, oslobađajući taj prostor, vi stajete u prostor svog sopstvenog bića i svog kapaciteta koji uistinu jeste. Dakle, ono na čemu u stvari radimo sa barsima, dakle, oslobađanje programa uverenja, implantanata, elektromagnetnog naboja koji se kreira usled svega toga, otpuštanja tog, da kažem, naboja, stvara se potpuno jedan, rekla bih, novi, ali zapravo vaš prirodni prostor iz koga funkcionišemo, kao kad smo možda deca tamo do 3. godine negde, možda i 5. ali znači, oslobađa se, kao kad, evo sad mi dolazi misao, da tako ispraznimo kantu za smeće i operemo je i onda je ona čista i mirišljava i prazna i slobodna. Tako je nekako i ovo, znači kad izbacimo svo to, da kažem, smeće iz sebe, kada ga se oslobodimo, drugačiji bivamo, odnosno bivamo oni koji u istinu jesmo, bivamo svoji. Drugim rečima, ne oslobađaju vas barsi strahova i stresa. Pritom, to nisu vaša prirodna stanja. Ništa vas toga neće osloboditi. Zapravo, oslobodit će se taj naboj koji se kreirao usled, na primjer, stresa ili strahova. I naravno, tu se sad otvara tema, jer mnogo toga uopšte nije naše, nego opažamo iz okruženja, pa lepimo i kačimo kao da je naše, ali sad da ne bih širila. Ono što zapravo konkretno, vrlo i određeno, želim sa vama da podelim, jeste da primajući barse, to vam omogućava da stanete u to svoje stanje, kako ja volim da kažem, stanje radovanja. Da budete u tom stanju. Da. I da prestanemo da funkcionišemo iz prostora reakcije. Da. Već da jednostavno damo sebi prostor da biramo iz prostora i da delujemo iz prostora čiste svesnosti. Eto, to je nekako i šta je još moguće i kako može još bolje za još više lakoće, radosti i zabave. Ono dolazi samo po sebi kada ispraznimo sve što
nam je suvišno. Barsi to zapravo rade. Praznimo sve ono što nas ometa, što je suvišno, i ne samo ometa, nego možda i ugrožava na više planova. Da. I šta je još moguće? I zašto biste birali barse? Zna se. Jer barsi su spas za nas. Da se na najefikasniji, najjednostavniji, najnežniji mogući način oslobodimo elektromagnetnog naboja koji stvara blokade, koji stvara, lepo sama reč kaže, jel tako, naboj, i onda dolazi do nekog određenog začepljenja, zaustavljanja energetskog. I to je ono čega se s barsima rešavamo. Da. Da. I onda oslobađamo prostor za više svesnosti. Čim imamo više svesnosti, mi zaista i biramo iz prostora svesnosti. I šta je još moguće? Za još više radosti, zabave i lakoće koji doprinos vam ovo istinu može biti. A toliko je jednostavno. Vi legnete i Access Bars praktičar odradi za vas barse i za još... Znači, dajući barse jednoj osobi, mi u stvari time utičemo na veći broj ljudi. Na sebe takođe. Vi kad dajete barse, praktično ih dajete i sebi. Pa što ne bi? I kad dajete barse, to jednoj osobi i sebi koji ste tu i fizički prisutni, vi dajete, energija se menja i stanje se menja za sve one ljude koji su voljni da promenu prime. Vrlo zanimljivo. Jer to je isto jednostavno da razumemo. Ruža cveta i miriše, je li tako? Pa ne miriše za sebe, miriše za sve oko sebe. I osjetimo taj njen miris. Znači ona utiče na nas. Tako i barse kad radite, emitujete određenu energiju i to utiče na okruženje. I svi koji su voljni da prime tu energiju, da osete radost i lakoću, da su voljni da otpuste sve ono što ih ometa ili deo toga, znači to je način na koji barsi utiču. Odnosno, verovatno svaki energetski rad, ali ajmo sad pričamo o barsima za ovaj trenutak. Jer zašto baš o barsima? Ja sam za zadnjih bukvalno 11 godina uvidela da zaista daju mi najbolje moguće rezultate, ako govorimo o rezultatima ili ishodima. I stalno se to sve više širi, otvara, uzdiže, menja, transformiše, preobražava. I napreduje se na jednom vrlo suptilnom nivou. Jer, da, ono što je, da kažem, moje iskustvo i iskustvo ljudi sa kojima sam radila i kojima sam barse davala i od kojih sam primala, upravo je to, ta finesa jedna koju doživljavamo, koju inkorporiramo, utelovljujemo, koju održavamo, a to je stanje prisutnosti, stanje svesnosti, stanje mira, za koju većina danas žudi, stanje jasnoće, šta čovjek stvarno hoće, da funkcionišemo iz tog prostora
svesnosti i da iz tog prostora biramo postupke koji će nas dalje voditi ka budućnosti kakvu za sebe hoćemo, biramo, tražimo, pitamo. Šta je još moguće? Opuštajuće, relaksirajuće, ništa ne boli, samo se voli, samo se prima. I još jedna, eto da kažem, možda važna stvar da istaknem, Barsi nas uče, odnosno oslobađaju nas da smo u stanju da primimo. O kakvoj vrsti primanja se radi? Ne radi se samo o tome da smo u stanju da primimo izobilje svega što nam univerzum i Bog i priroda štedro, odnosno obilno isporučuju i nude i da primimo sve darove koji su u izobilju dostupni, već pre svega Barsi nas uče, da se izrazim uče, primanju svesnosti. Jer svesnost je ključni faktor za zaštitu, odnosno za bivanje prisutnim u svakoj prilici, te to zapravo vas vodi na putu ka slobodi, bivanje svesnima, prisutnima omogućava biranje onoga što je za nas uistinu najviše podržavajuće, što će kreirati više, i to ne samo za nas, nego za šire narodne mase, za sva bića. Primanje, dakle, primanje znači primanje svesnosti pre svega, jer to ne znači nudim kolač i ti onda to primiš, znači uzmeš kolač. Radi se o tome da imaš svest o tome da li je taj kolač dobar za tebe ili ne. Znači, to je primanje. Ne primanje samo na tom bazičnom nivou primam energiju podrške, ljubavi. Primam u tom smislu opipljivih fizičkih stvari. Materijalnih, kako ih nazivamo, fizičkih. Naprimjer, kolač ili novac ili haljine, šta još, maline. Primam svesnost o svemu što jeste. To je ono što je suštinska razlika. Znači, neko može da ti se predstavlja na određeni način, ali ti primaš svesnost o tome šta je i kakva je ta osoba stvarno. I naravno, puno tu možemo raditi s pitanjima koja dodatno podržavaju i stavljaju nas u stanje svesnosti, jer može nam se neko prikazivati u određenom svetlu, a naša svesnost nam govori možda drugačije. A da bi bili još, da kažem, sigurniji u to što primamo kao informaciju i kao svesnost, možemo energetski što primamo, a možemo postaviti i pitanje. Koji dari doprinos mi je ova osoba? Meni je to, ja obožavam to pitanje. Šta možemo da kreiramo zajedno? Znajte da kreacija nije samo ono što je nešto dobro i lepo, jel? Kreacija je i sastanak i rastanak. Znači, jedno i drugo može biti kreacija. Ali, kada mi postavimo to pitanje koji dari doprinos možemo biti jedno drugom, otvara nam se još više prostora za jasnoću, za svesnost. Ali onda energetski se podešava da ako neko i nešto nije za nas zaista podržavajući adekvatan, kada ste u dopuštanju i pitanju
To se samo od sebe nekako reguliše. Jednostavno vam se ne da se sa tom osobom vidite, sretnete, iako kao navodno želite i dogovarate se, ali uvek neka prepreka iskoči koja vam otvori oči i ne dozvoli zapravo da budete u prisustvu te pojave ili osobe, šta god da je. Da, dakle sad smo evo obuhvatili u ovih 15 minuta kako bar si mogu da vam doprinesu, kako se rade, znači potpuno jednostavna metoda, negujuća i nežna, dodirom tačaka na glavi. Šta u stvari vi postižete, unutrašnji mir, stanje sreće bez razloga i radosti, bez ikakvog nekog povoda posebnog, što nije proizvedeno znači nekakvim stimulansima s polja, već jednostavno dolazi iz vas iznutra, jer je to vaše u stvari prirodno stanje, jer vaše prirodno stanje jeste stanje radovanje. I dotakli smo to da zapravo ono što primamo jeste svesnost pre svega i jasnoća i stvaranje, biranje iz prostora čiste svesnosti, koliko god je to moguće da sebi dopustimo svesnost i izvesnost, jer svesnost jeste jedina izvesnost i u jednom trenutku sam rekla i zaštita, jer zapravo jedna vrsta zaštite osim svesnosti nije toliko efikasna i sigurna. Znači ono na što najviše možemo se oslonimo jeste naša svesnost. Ok, možda to ne činimo uvek, ali šta je dobro i o tome. Znači onda imamo naša pitanja dragocena kojima opet otvaramo prostor mogućnosti za izvesnost i svesnost. Jer čak i kada sebe prosuđujemo sa izborima koje napravimo, možemo pitati ok, a šta je ipak dobro, šta je ipak podržavajuće, šta je doprinos što sam baš takav izbor napravila i vrlo brzo se pokaže, kako se u našem narodu kaže. Ko zna zašto je to dobro i ko zna zašto tako treba i samo postavi pitanje i pusti i pokazuje se za tebe sve ono što je zaista negujući, podržavajući i samo budite istrajni, to je ono što i sebi uvek i od sebe tražim i osnažujem, da spoznamo da već znamo, da spoznamo da nam sav život dolazi sa lakoćem, radošću i slavljem i obiljem i još jednom lakoćom i radošću. Juhu! Tako da izvolite sve što volite.